karmachana didile karmachana kamle kamnaya didi kamle kamnaya diduya thaliya cha bala chaก็ครั้งไหนตรงในจดตะขับปังนิตาฮุกเตบุกชุนอคลุมกะเตลำสกอชินิกอกลำปันดาวทีนี้ชินโลกิพายาสกพายจากคอรักชันนอกไรบงขัดที่ประหัสเตนิเบลัยนชินิมุงกันนังบคอรักชัน talented actor นี่บุชินิจาก็เตกุบุนิฮัสเตบุบินิชินิมุงตงก็แกไฟดีซึ่งทีนี้บนข้าคำไปขลำสกเลยเนลำสกอชินิกอกลำปันดาวคลุมกะบุกสุปรนานะแต่ก็ครั้งในจดในตรงในจดนั้นสาริการเตคลุมยาพอร์bahaya tong saga digen okok lam panda phai bahai ma tong kha kaham tongo personally te o panda phai tabuk chenglai dro ba abone review ulos hajono okok kang no puilang sungna mu tung ke nung bu business mi okok brok ha par nung mane cheng kha ok sai khana ang chengmani ke 2017 isimi tabu jara te 4-5 years kai tongo ke experience kahno tongo tabu jarat ke tabu jarat kok boro entertainment video busugrok mane busugrok khlai ka tabu jarat chini tripura haste to maximum na music video choleo kisamisa kok boro toke rogo choleo nokjago ke tabu jarat ang khaimane music video ke সাতটা মিউজিক ভিডিও খাইকা তাও ধরতে তাই তোকে কাইসা বাংলা মুভি বাংলা তোকে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ বাই কাইসা খাইকা বাট আবার তাকবো রিলিজ হইয়াকো থিয়েটার রিলিজ হনানে কক আবনো কারাইব ইউটিউবও নো টেলিফিল্ম খাইকা কাইসা তে কাইসা তাবুক অলরেডি খাইজা ফিয়াবা তাকবো রিলিজ হইয়াকো আবনো কারাই বরক টিভি হিনে কাইসা প্রোডাকশন দङ borok bai tei kainoi toke khaidana ko laijak tong ke nung tabuk je khai tong mani abon kia sai khana redi tabuk khai tong mani kaisa ongkha kusam halo khnai buskang datin nogano abo ongkha telfilm mane short movie abno karei kaisa katal tei music video phai tongo aborong ninke kopang information ang tab disclose khaimia ko abo officially kono abo kemno information riya ko ambage ang abo salia ke asuk jaran tabuk jarate kini lo kesam halok mani ke aboni sara side manasa kesam halok trailer already release khaika ke trailer ro tabuk jara already nukjak rok ke kisami sa ideas mangkhana kesam halok hungkang ke je o title ni mung haino halok kesam no tui ne kisami sa abo aro kisami salaikha nuklaikha ke a halok kaisa halok kesam phanong to kadal phanong to aboni importance busuk jarate abo chini tokini bisingti phonok jaka ke nini o bangla ni abo film mane abo ka bunti abo kisa sai khana bangla movie hingkang ke atei actually aro kaisa villain ni role khaika negative role khaika ke phiaba amo ani first time kaisa movie ang negative role khaika abono karei negative character play khaimani experience ka aban sakang utongo for example ang tulung ang kaisa negative role khaika ke emne khang personally negative role khainane belaki sajogo ke actually khoroksa actor just ni positive role simi khainane nangnai amte heko gya hero simino importance kaisa mane actor ni bagi hero eba heroine aborok simino important manango amte heko amo hangke kisachini viewers ni thane eba ke maximum boror ni mokolo aba kaisa wrong concept klai ang amte wan sokota khorsa actor hangke bo joto type ni character no play khaina nango hangke joto type ni character aba chikon phanong to kotor phanong to joto character no kaisa toke eba jekono video important ke abono jot khaina nango experience experiment bo khainina nango go sabsi billion photo partner ta dagi phomano he ba actor ni sono hangke gani o bangla ni abo khai puru no bu jagro mo khai ke tai bahai ke no jagro talang jaka abur kisa sai actually abo ani o je tulung khaimane tulung go ang je pro negative role play khaika apro kongma borong ni no
abo mangkha appreciation mangkha angke koyekta bangla chini tirpra hastin bisingono jara obo bangla kok sanai borongni bosongni borokni bo kongma production house rok tongo borok bo nokha ni samong gangke borok bo amte hai kaisa character nangjago je character ro je actor play khai musang amte character play khai musang amte borok rutuk tongmani jora angke borok bo nokha gano approach khaika borok production bai samong khaina bagai gamte hekeno kogrok chaplaika apna ki suru khaika gang experience kamno khaika angke buskang salo angte bo negative role play khainan bagai ang gani o jaga nini kusu long hair bai kusu different dangi to khaka obro busuk jate nung struggle ba khaika long hair ne struggle ke to belaise tambag himalaya chung specially chalarok hanga kito buri ro khaisara ni simino ne khnai kolog rok naro goi nai khnai kolog no buti ke jotno khaina ne buri ke tonna ne amte herok chin kono experience करे gangke jepro samung nago naro bakso baja style ni bagi naro pheba angkhono mungso style rong ni bagi naro mania actually arta kaisa interesting kok tongo ang ok khnai kolog narung mane hangke ani kaisa dream project tongo abo kokbrok tokeno a tokeno aro je ani character tong mane abo play khaina bagai ang 2 years khnai narukha angke kongmano nukja goje special actor rok chini tepra hasteo asuk jora kobangma na romoine nijeno prepare khainani jora maya ba eba effort na musungya angke baksa ba nini week rok thebao nokol je khnai rok abono aborong thepai nei khai payo ke ang ke method acting no ang believe khayo method acting ke ta mohimala nung je character nung play khaina nango o character hapna bagoi je nini physically mentally preparation abongke pura bukhari khaina nango abongke method acting angke ang kobangma Hollywood movie rok nayo abon bisingo je buti movie je kaham movie rok aro buti heke actor rok experiment khai ni jeno bhaki preparation khai aborong nayo angke aborong nai ne influence ongo inspire ongo kamte hekeno ang wansoka ang week to thebai mano phiaba week theba gangke u je reality abo phaigela kene wansagai ang nije ne khanai logrona start khaika original in khaika ta gabon bisingo ane ok khanai kolog nogino je tulung ni je producer bo wansoka ni no khanai kolog tine kaisa khailaisia na ne bano je tulung release song mane abon pray 1 বছর সেকেন্ড আনো সাকা আনতে আমতে কনসেপ্ট টঙ্গো অবস্থন খাইলে নে কিন্তু ঠিক আছে খাইলে নাই গামতে কেন খাইকা সাবু সাখা আজ যে প্রজেক্ট নে বাগে আং খানাই নারুং মানে তারছে খাইমে অর্গার না খাঙ্কে তাইসা আং খানাই কলক খাইফি গনাই নাই ke tahute buksang phai tulung video na
ke nini o jaga wo norok video shoot khlai mani ke busuk din rok nang kha ob kisa sai khana arti lukrang actually video shoot khaiman kobang din to kobang sal nanglia sung 2 days ni bisingono o video shoot pai dekha ang personally angke kobang kosto khaina nanglia mainly jara dance khainai dancer tei je actress borok belai kosto mangkha tei choreographer bo belai kosto mangkha because borok 2 days lagatar borok salo practice khayo te horo shoot khayo amte heke borok ma pai rokha angke ani heke aro kono dance step rok advance kono choreograph rok khorei ambage ang kobang kostong na nanglia angke bui dance rok practice khai tamroke angke pukur ko thangini aro romai tongyo ang aro man no taisa a dance khaine rok no songai sar laika amte heke kisa enjoy rok khaya effort khai nanglia ta karon nini kaisa step se ot tolu mister hinde onek famous ngi thaka step hangang ke actually instant se one soki khaimane ang one soka je aro to ani je character abang ke kisa serious sordar ba kisa serious ke tongam the character ke ar kisa twist to bo hangang ke aba interesting mongon hane one soka ke ang je director bang salaika aro ang kaisa dance step narugana ke abo step bo amte hongna nangnai je amte character serious character kisa funny step खाइका हंगां के अब किसा अनप्रेडिक्टेबल माने आमथे के बो वानसो मे जे बो ओ करेक्टर आमथे के मुसावान हनाय इनके आरो नो एक्चुअली इंटरेस्टिंग ओं थांगो इनके आबनो सालाया करनि बिसंगनो खाबो खाइका इनके उला आउटकम का हममाखा इनके आं बेले थैंकफुल ऑफ डायरेक्टर ते जे व्यूअर्स ने बागे ओपरो आं बेले थैंकफुल जतरो साजो मान बागे के निनि लगे ओ निनि रेडियो नाय अब माखनो पपुलार नि थाका ओ रेडियो खनामानि जे निनो अबनो हामजागै पाइना पर्यन्त सानखा अमते किरा साइखना दो रेडियो तक बुजागा एक्चुअली रेडियो बुजागो अब आं ताबुक सासुंमिया फियाबा रेडियो नारुक माने रेडियो कन्सेप्ट नंखा ओवरऑल वीडियो नायदे आगिनि सालो आमथे के काइसा बलंग रसाबे मसालायो अब तो माने नाइने खा के रियलिस्टिक ओंगिया गंगा के कन्सेप्ट रेडियो तिमान कन्सेप्ट आते एक्चुअली जे आरो जे खुम्बरते मुसामाने आ मुसामाने जे रसामु बा एक्चुअली निजे रसाबिया ओ रेडियो रसामु तामै मुसाका आमते के फनुंग मासे आ रेडियो नबो लगिति खा आते हैता गेन ताबुक जराते जन म्युजिक भिडियो खाइमाने गेनिनि बबो फेभरेट को ताबुक जराते आने आं जे निजे खाइमाने के हामजंमान होनो बना आबोखे आने फेभरेट आमबो तुलुं ने जे प्रोड्यूसर डायरेक्टर बरक बे नांपिला खायका बरकनि साना थागां के फर्स्ट प्रोजेक्ट आं बाय बरक चेंखा हंके प्रोजेक्ट नि आउटकम बो काम नंखा आं पर्सनल आबो बेलायके साजाका रसामो बेलायके खानातक आनो जेफ्रो आबो आ प्रोजेक्ट या फना बगै आनो रसामो रहका आं रसामो खानावैने सेंसिजनो आ जगा सीन बुते हायंग ना फील बुते हायंग ना आबो खानाय बार ससयने रिपीट खाय खानाय मा नायका हंके रसामो तो खानाटनो आबन लगे सुं वीडियो खायमा यागुलो बनु खाजे आने को एक्ट्रेस बो बेलायके सामो गामगे खायका हंके आरो सुं जे माने कैसा तमनि सानाय satisfaction mangkha je amthe resamung ke amthe hekeno feel final nango ya gen tab so jorate ko nung je khai phaimane buso jotini experience kha abon ki shaikhanar te present no tam khaina musong obro tabuk jorate experience ngang ke naide chini tripura haste o ke music videos rok to chung youtube rogo ro youtube in public bonogo angke chini producer rok jara YouTube ro video ro borok rang ko poma khibi video sanamo ge aboni yagolo chini joto artist involved tong kaisa project sanam thane nini cinematographer hindi director hindi dancer singer actor actress jotoni je aro effort dumane actually chini hatirpra hastebo ge abone outcome te kahamuna nango budi hage kahamuna hamala chung askosto ke khaifano chini tripura hastine artist rok abuni samuni through te kaisa income khainane amte lama tak busine oro create khaimiya ko ba ongya ko abo ongya ne buko ma reason tongo angke ang suru kaisa at least small kaisa ang point na musung angke je kuno content jafro publish khaijabo angka aboni
income burun phaine ba chini viewers ni aron hoite se phaine hai deba ge chini viewers je kokborok sanai viewers chini viewers ni yago je public ni yago bu amte hai position sogia ko chini public bo am ko sa entertainment bagine rang puisa khibine nong nainani abake chini Tripura hasteni ja abo Tripura sarok tongmani area rok ar amte area rogo am ko internet ni subida rok ebake ni current ni subida rok amte tabu available ong sogia ko kunke tei borong yago rang bo available ong sogia ko awon bagai borok chini borok chanani nongnani somnani tongnani aboni bagai si wanai kolpaiya hanggang kini entertainment ni bagai busuk tei khorcha khainanai awon bagai chung musungi bo chini Tripura hasteo talent obab kore talent kubangman tongo hangke u just rang puisa koroi tei market o rang kori ni bagai o talent no use khaimia jara produce khai tongnai rok borok just produce khai kangke abo just tongthokoi nei nong rang khip ka asuk bai simi tongya nong develop khaina kangke a rang khiman a invest khaimani bo return phaina nangnai a return phaiya ni bagai chung develop khaimi ongo kubangma artist rok bo kmai thango botike tangi kmai thang mala nong salsa salai nong musungoi passion tongo honai ne khayana angke pura life to nong abon depend khai thangmia jotonen family tongo no ko khana nango angke kaisa rang puisa ajina bagina lama samna nango angke o entertainment platform amte he lama mai angke kubune lama thang payo angke amte he keno uborne talent bo use khaije kmai thango angke te katal talent bo tangene phaiye hamala je kono borok bini talent tongo phiabo bo o platform phai kangke bo kaisa level lo thangai manan honai bo wanso kangke se oboro phainane ebakan bini talent no tebu use khainan tebu improve khainani chai tongnani ga amte kum mungsa lama se nogen bagi katal artist phaina bagi bo abo kaisa bera dumjagoi thango hangke jara already artist tongo borobo life tebu improve khainan bagai abo lama krini bagai tabuk jarati pura overall platform improve khaimi ongai tongta ke ta se kok sungam sungo no norang nu khungo to ni monai bai nung okok borok haparo gudal jak ke obo norok khorong ni gudal jak tongmani bumti hai feel khlai ok kisa saikhnarti actually ang to o kok borok entertainment platform of finance sekang na ani manai rumi Murasing bo abon sekang bo tongo ke ang bono nugi bo ang onek proud ongo angke ang to kuno idea tongmani se ang amte ke kaisa o lama himana hanai phiaba animo musungma tongmani salsani musungma tongmani angke ang kaisa small incident ang saikna rano abo angke atoi noro jotono saiman na Tripura hasteni belai khe bumung khlaijak toke kokborok toke mathia tong kaisa te yarong tong kaisa angke abon director ongka Father Joseph ge bini samuro nugi ang onek inspire ongko angke angbo salsa ang musungman tong je bobai kaisa samung khainani angke ang Father Joseph no personally approach khaika social media through te angke angbono saka je father nong future je kono kaisa project jodi nong next khayo hongkangke ano kaisa chance redi ang just ano je kono small chikon kotor abo kono matter khaya ano kaisa chance redi ang khainena musungo because ang acting khaina musung ang simin an kono experience kori khano angke bobo khainen ko sika phiaba tabu jorte bo nijini bo kono tal khe project tabu jorte khaya ko angke abon bisinga ang an je musungmani rok kmai thangmaya golo kaisa suddenly kaisa opportunity sopai khani yago angke ang apro samung chengka angke tabu jorte chengini thangja kha future tongan hene wanso ke nung train ro khaya na agirogo mane actor ni bage na amte kono train khaije gya saimia jara ano khaimanan hene wanso ka borok buti no bahai ke buskang sok pai ka actor ni namam se actually abo hungkangke tabu khorso borne ang mung bar nan klayo age bang koita ani interview ang koksaka tabu chini present edisini em Suparna Debbarma bo hungke agini simino kok borok entertainment be gudal jak tongani khorso bumung ganang rsana bukrang angke bo bang social media ti sinilai mani tongo angke bo aje omonode hin hamjangma ani first project omonode hin hamjangma rasamungke bini suimani aboni lyrics bo suyo angke te Indian Idol Suparna Debbarma be borok agin simini samung khaijab sinilai mung kaham
Engke a project ni bagine borok kaisa ketal mukhang rutuk tongmai ojarawo engke Suhel Debbarma bo anonu gine bo wanso kaje ang khaimana no engke bana approach khaika social media through no engke ang to experience gre taise khoroksa Indian Idol ni opposite samong khain engke kisa ni bo nervousness tongmane engke insecurities bo tongmane engke ang pila khaimangal hne wansung mane uloto bo borok ano convince khaika nongmano hne engke chengkha khaika engke overall kahanu thangka gamda ekene chengja khangke tabu jor tisoli tongata dong ke seng kaisa oboni video nai le engke kisa dog Khatung khajama ba no one chuma joralayo bishik dmano nashima jorano tinile mankha obono makolo menate imangang nuko wanchugai ukhane shirangai fayo khalpangni dugaro no lam shuko kitali halangno amlina shingo omono dehin chajakma omono dehin kafurma omono dehin hamjakma anshiliya omono dehin chajangma omono dehin kafurma omono dehin hamjangma anshiliya Bahinana shaimana nung ani khani kothama bahinana shaimana nung ani khani kothama kuboy nilo shanang khano muani ba kubol dukha omono dehin chajangma omono dehin khafurma omono dehin hamjangma anshiliya omono dehin chajakma omono dehin khafurma omono dehin hamjakma anshiliya belai khana khana toka wa ani bo favorite no ke nung abo to first time na in first time claimani ka abo apur bahai film ma tongka nung choro bai first time claimani na experience bolte experience ke pila ba je once mane nervousness tongmane abo tongmane no phiaba sung short start khane sakang no kisamisa rehearsal bo khaileka camera ni muskang first time phai tongba ke camera kaisa remote chung camera buskang toni no budi ke step nanai budi ke expression nanai amro kisamisa rehearsal khaike ke shoot ni during shoot asuk osubida onglia ke overall whole team no onek supportive tongmane jotono jani torof theke ano soba so khaika support khaika
hingke experience belai kam nongka aro onek memories robo chung create khaika ngata abo ang thaya jarate abo rok muita tongnai ken tabu suklora tei nang suk video ro khai phaika ken nang bo actress bai ding bar bar mau bai nang khaina musu tabu jarate ang different je Tripura ni kurungkok actress motamoti joto bai nang samung khaika abon bisingo biba jomatia bai ang samung khainai joton se besi satisfied ongkha tambagai himalay bo hongkangke mane tamni sanai belake samung kurung hingke bono jekono samung no jekono scene no bono rekhang kangke bo fat no abone budike expression to bunane mo samung phanong de abake acting phangne jotono bo perfectly khaimana ambagine bo bai hingke samung khaito botesa ke tabu ro khen nang bung ti samung bai tabu nang gedal jak dong entertainment no ya karibo entertainment no ya karibo ang ko social service rogo engradalja abon bisingo tongo blood donation tongo tai ang presently belake samung kobang khaimia khofano ang environment ton tibo samung khainani belake musungo angke tabu apatoto blood donation no tuile motamoti active no samung khai tongo angke kubangma NGO ni bisingo Tripura kubangma NGO tongo jara amte samung khai tongo abon bisingo tabu jarate tinte NGO bai ang connected tongo angke borong bising tui ang donation ni samung eba ke jara ke ang personally approach khainai blood donation ro khaima tongo angke sung nugu je blood donate khaina ni ke baksa ba kirijago sha khamia ro ngi thana ni ro kirijago ke oborun ki sak clear kilu korno sai khana actually chini lukuni bag bisingo kubangma misconception tongo mane wansungmani juda ba chaya wansungman tongo abon bisingo blood donation to igo tongo amti hai je blood donate khayang ke an basago se khirei amte bo hamya amte hai wansungmung tongo phiaba koikta point angoro basic point jeta ang clear khina musuma hangke no khoroksa borok je donate blood donation khainane nayo khainane musungo ni bano gosika bo musungmani loge no bo donation khaimaya bo donation khainen sekang bono medical test khaijog bini blood test khaijago bini busago busuk jaratei thui tong koroi thui ni bisingo ni proportion different proportion ni bisingo bini hemoglobin kubang de kom de aborok measure khaijago aboni agolosi bo abon karibo bini busago kuno rog de tong koroi tai takisa ongkha last 6 মাস ni bisingo kuno major surgery rok de khaijaka je major surgery ni bisingo khobjoge kaisa surgery khaijak pro jodi anesthesia rena nangu hongkangke abongke major surgery khobjago yo kamte anesthesia rok rui jodi surgery khaijaka ge bo blood donate khaimia abo kaisa period ni pore bo khlainani bagai eligible longnai te abono karibo kuno medication bo mane continue kuno musaso bithi sai tongo antibiotic phanong lete kuno bithi phanong de bithi sai tong amte hai ruk musaso ruk tongo amte ke bo bod donate khaimia tai tongo ko bini buarok recently buarok sokokjak amte ke bo donate khaimia amte kwangma criteria tongo aborongno joto check khaimane poresi bo physically fit ongkhangke se bini aro donate khaimano hone hospital ong de je phanong de abo donation narangnai hingke tekesa blood donate khaikangke physically benefit bo tongmen chin busangni bagai jemon jora o tekesa aro kaisa point ang miss khaikangke blood o hemoglobin kom hungkangke sini sung donate khaimia amte haiya chin busago hemoglobin belai kabang hungkangke bo chin busangni bagai hangya hingke hemoglobin belai bang thangangke hemoglobin no kom khaina bagai bo sung blood donation khaina nangke sung blood donation khaigangke chin hemoglobin rok akorok bo maintain nongui tongo ekto nong hemoglobin busago already hemoglobin kom ke nam to khairia no kini abo jodi kabang ui tongkangke abo chin bagai hamia mane abo baksa borok wansoi man jan busago thik kabang ma aram ni amte hekono yado ni je kono busang ni kaisa proportion thui phanong de je phang de abo belai kabang ke busaya belai kom ke busaya hangangke je phanong belai kabang hemoglobin bang thangangke khusiung tongsa amte haya hangke abo hemoglobin kabang mana bude ke maintain khaina nangke ni blood donation khaina nangnai tai tui ro kabang nongna nangnai hangke ni kaham samung sana nangnai
tai hemoglobin belai range ni belai bangai thamani reason hinke ko smoke khaimani cigarette rungmani chor rungmani abon bagai bo abo bangai mano hinke abon maintain khaina hinke blood donation khaina belai nango ama hai donate rok khai tongmani belai ke khatung ta jen lukorang nang help khai tongmani ke ang abono sano jen nung tebo buskango man to phan man thang ma help help khai ta nung tebo kuzuga ka thang luko actually luko ni kok sana thang ke lukorong ang tabu jarate je donation blood donation bai gatalai ang kwangma experience bisingo je kaisa buji man hangkang ke naide chung ang luko ni thane kaisa kok sana musongo chung jotonon blood nango je especially chini medical condition hamia protocol chung blood nango heba blood tonini kono factory ro sanami maya auto borone busako songo hangkang ke thanayo ang jibini khoroksa jibini hinjakti ongo Tirupurani blood transmission council ni khoroksa member tebo doctor Suparna Debbarma bobai angkok salai pro bo sawi khana rokha sudo GBO simisi GB hospital simisi salo komse kom 60 jon borong ni bagi blood nango 60 unit blood nango hangkangke tabunai sudo GBO simisi asuk blood nango salo hangkangke jibina karibo kobangma hospital tonga arabo blood ni bagi nai onek somoy nango hangke tabuk ang abo kaisa example rokha busuk demand nang kaisa salsa blood ni busuk dorkarong phiaba tabuk presently nukjogi tong je blood donation ni camp roga korok bele kom khaijabo hangke kaisa ko camp ong phanji maximum nini chungmano 40 থেকে 50 40 hingga 50 belai sibang thanga kaisa camp asuk ro khangke sapungo se asuk jora se blood mano hangangke abo nini salsa nangmani je salsa demand ong mane abo phanchuk ni complete ong ya puron ong ya hangangke a blood salsa asuk pura sapungo asuk borno blood donation khairi nai abone processing khaya konai nai teinini je salo je nangman asuk phanchi kayang thango hangangke te bad baki nangman rokhe burun phaisana sa ke amte ke tamong thanayo kaisa incident okha khoroksa pregnant rogi buruita bin busa asaina ke maximum cases no je pros burui ni sizarongo pregnant women ni sizarongo apro ongkangke blood nango ke amte hekeno khoroksa burui rogi bo blood mai angi thui thangka bo sizar khaijana sekang bo thigang ke bin bo hong busa thi jinai bo si thigang ke ba amte ke thui thangka ke abo just kaisa example se amte koma rogi tongo jara blood mai angi ne thui thango hangkang ke lukoni thane ang abono me ani kokusan mo blood donate khainan bagai takiridi tebo kobang kai sung blood donate khainan nango blood donate khaijang je donate khaina bin bagai ba kaham je mannai bin bagai ba kaham tam bagai hingke taise sung asuk blood ronai kom ni bagai sung a je gap no je suk doti ke aw subungui man asono saw ya kapang ta hote bukuk sunor khnai no man khana je tabuk ni clear nang khana je buskango norok khakhlai norok help khaina ne blood donate rok khlai ke tabuk ne buskang ke bungta he project rok khlai to buskango time pro koita project ne kokto saka abono karaibo ane je tasimbo kisa mention khaimane je dream project ne baga khnai kolok narung mane hangke khnai kolok to kosto ke narokha but anga samgro chengna sekang nang khnai marai pekha abono karan bo maintain khainan problem ong thango tei a project start khainan te kisa jora kobang nangnai gaboni yagulo ang jora kobang nangnai ba ang te kisa tabu khnai raoino te kisa katalkhe khnai kolkhon khaisone no wan sogine khnai rai pekha getabu ane o team project te nang tabu script suitongo acting ni loge ang buskang salo ang direction tai script writing screenplay je obos fina nang mane amte herno te ang study khaitongo youtube video ra korong nai obotike aisa script suija budike ko direction khaijak tai overall filmmaking go tam koroi joto kiso nije surungya phano aro tam important jeta manui rok abo at least saimana nango ga borno surungoi tongo ge kha future ang kaham movie direct bo khayana kaham script tuinen lukone buskango phnogi manano kaham toke ebo tui phemana no ge abo angke ani tabu main focus nongkha aje ani dream project na haike lukone buskango tui phnog manane angke sing tabu nuwin tong je or drugs by
Kung lukurok hamia lamo gedali tong mani. Kena abon ti tam sana musung jauh bahaya ke mutak lain. Drugs ni topic kena belai ke topic bu belai kotor, tapi belai complicated bu. Ke mainly cini je drugs bo buti hai borok drugs ni abo jungjala kubul malle je young generation especially teenage nini 14 থেকে শুরু খাইনে নিনে 21-22 বছর বয়সনি বিসিং সালাং তো বুরিয়ং তো আমতে সারাই রং নো বেশি ড্রাগস নি জংজালো কোপলো ওকে ড্রাগস নি জংজালো কোল মানে কোমা রিজন नि বিসিং কাইসং খাংকে এডুকেশন ড্রাগস ni তুইনে এডুকেশন বেলাকে কম তামসিং অ্যাওয়ারনেস বেলাকে কম সুংতেবো কবাং এনজিও नि থ্রু তে ফানং থো এবাকে গভর্নমেন্ট नि থ্রু তে ফানং তো तेबो गोबां अवेयरनेस रना नांगौ बर'नो फुनुंना नांगौ जे ड्राग्स नि जुंजाला कुबलके तामो खरसा विक्टिम तामो मान बुसु जरातै के ब जुंजाला क्लाइमान अंके आबरनो किसा मिशन नु खांके काइसा कोगन तंगो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर क्यूर तो तंगो क्यूर अंके हामनानि बिथि आप तो तंगो फेबा नं रुगी ओंगनान सकां नं आबो ओंयातै जदि नं काइसा स्टेप नाजा खंके आबो तेबो साफिउ अंके आ प्रिवेंशन नं ओंखानो निनि अवेयरनेस रब आखरो अवेयरनेस खायगांके नो जेफ्रो साराय ब पिलान सिमनो साइमानाय जे आंद्रा साखांके तामो ओंगैमान अंके ब आबनो किरुइना आलामो हिमगला हंके ताबुक जे प्रेजेंटली जे सिनारियो नुगुइ तंगो बेलाके किरिमा सिंसा सिनि स्पेशली सिनि तिब्रासा बसंनि बिसिंगो तामबागै हिमालय स्पेशली जे सिरिंज यूज खाइजाबो ड्राग्स नि बागै जे सिरिंज यूज खाइजाबो आ सिरिंज काइसा सिरिंज न बरक गोबांमा यूज खायो काइसा सिरिंज खरकसा यरखा आबनन ते खरसाबो यरिनाखा ते खरसाबो यरिनाखा आमते के तामो ओ सिरिंज नि बसागा हाब कांके सिनि थुयो गदालयो आबो सिन थुयो नांगि कांके रम जे खरसा बरंनि बसागा काइसा रोग दं बिन थुयो रोग दं एके आ रोग बिनि आ सिरिंज नांगै फायो गेथे ते खरसा आ सिरिंज न तेसा यरफि कांके आ रोग बिनार थांग सगयो आमति हेकेनो गोबांमा बरक ताबुक बेलेक किरिमा सिंसा एड्स एचआईवी नि बाग एचआईवी बाय अलरेडी इनफेक्टेड त्रिपुरा हस्तेवा लुकरक आबो बुसुक साइमान साइमिया फियाबा त्रिपुरा हस्ते बेलेक किरिमा सिंसा ताबुक आ सिरिंज यूज खाइमान बागै ताबुक एचआईवी बेलेके बांखा आबनो सुदो एचआईवी सिमिया आबनो कारिबे गोंगमा तेबु रोग ओंगैमानो आमते हे रोग ताबुक नुजगै दङ गोंगमा के आम बागै ताबु आं आबो सुदो आबो सिमिया रोग तो ओंगैन दङ आबनो कारै काइसा ड्राग्स ना कांके बरनो कमप्लिटली बिनि मेंटली फिजिकली एफेक्ट खाइपायो अंगे खरकसा सराय काहामा बिनि फ्यूचर अनेक ब्राइट ओंगै मांखामो आमते सरायबो मुनांगमावा कुलुगै थांगो बरोबर इम्पैक्ट बो साइमिया अंगे काइसा सराय सुदो ब ड्राग्स ना का ब सिमनो कुलुगो आमते हैया बिनि होल फैमिली बिनि बुमा बुफा बरबो बिनि लगे लगे कुलुगै थांगो अजुंजालो कुलुगै थांगो गंके सरायंग तो अकरांग तो आमते हे निजेन अकर पेरेंट्स रंग पे निजेन बसारंग बुद्धि है के आ ड्राग्स रंग बाय हाक्साल टंगनानै आबरंग बागैने बुजिना नांनाय सिना नांनाय बे सराय रावबो हायनो आबर आ ड्राग्स रंग यूज खायगांके बाहायके हामि अंगनाय ते आबनो यूज खाया टंगनानै नांनाय आमते हेराव साइमाना नांगौ एडुकेट खायना नांगौ नंते अवेयरनेस खायना नांगौ गेसं ताबु नुगै मानु जे सोशल मीडिया नि अबनि एडवांटेज नाय ताबुनि तफानि बररक जे सामु हामिया जेमन भिडियो भाइरल खाइमानि पर एजुकेटेड बरकनि ना बरक ओ भिडियो भाइरल खाइतो कुनु रिलेशन बरंनि रिलेशन हामिया कपल्स रिलेशन हामिया ओके केन अबन तुइ ताम साना मुसुं जे अब बाहायकर मुथानि मानाय कारण सिंगाबो आगे रौदु गे ताबुनि जे न्यू जेनेरेशन इयो अमा हेरक नुगै दं अबन ताम साना मुसुं एक्चुअली टेक्नोलॉजी ओंखा काइसा पावर जे कोनो पावर नि लगे आबोने एडवांटेज बाय डिसएडवांटेज काइनिनो फायो जे कोनो काइसा पावर न नं काहाम के यूज खाइकां के आबो एडवांटेज हामिया के यूज खाइके आबो डिसएडवांटेज हंगांके टेक्नोलॉजी बो काइसा पावर हंगे जों आगेन दिनो नुगे ताबुन दिनो नुगो तामबा हिमानले टेक्नोलॉजी ताबुक बेलाय इम्प्रूव जा प्रोटेक्शन बरक बरनि यागो ताबु स्मार्टफोन सगैखा आगे बक ओ टीवी काइसा सुदो टीवी काइसा से पारा शक्ति आफुइ नाइलायो आफरो जत नग टीवी पर्सन करे ताबो प्रत्येक नग से 3-4 मोबाइल दंगो ए टेक्नोलॉजी आसुके अवेलेबल ओंखा एंके
হাইনো বরক যে কোনো বরংনো ব ভিডিও খাইমানো যে কোনো বরংনো আবার তাবো ইন্টারনেট অ্যাক্সেস দङ ইউটিউব চ্যানেল খুলগি মানো ইউটিউব রুখা এবা খেনিনি সোশ্যাল মিডিয়া দङ সোশ্যাল মিডিয়া ভিডিও শেয়ার খাইকা আমতে হাই কমান নুগুই দङ ইনকে আমো জাস্ট দিনি ভিডিও ভাইরাল আবো জাস্ট কাইসা রিলেশনशिप দङनाय কাপল রক সিমি আমতে হাইয়া ফর एग्जांपल खरसा बरक सिकं मानजाखा खरसा सराय फानंथ बुरि फानंथ सलाफन सिकं मानजाखा आ सिकंनो बुटो खाइलेका आ सिकंनो बुटो खाइपर भिडियो खाइका आ भिडियो न सोशल मीडिया सारखा एबा यूट्यूब सारखा हंके वानसुगि नायदि आ जे भिडियो खाइनाय आ जे बुटो खाइनाय आ जे सारंनाय बकि आ जे माने खंनायनिसे कम दे क्रिमिनल माने तो खका खरसा सिकक से बत বড় বড় বথার সিয়াবলে মানে খমানি ন আসো কতরখে পানিশমেন্ট রনানি কেবনি ইয়াকব অধিকার করে প্রত্যেকটা ক্রাইম নিনো কাইসা অব ল অ্যাকর্ডিং টু ল প্রত্যেকটা ক্রাইম নিনো আলাদা আলাদা সেকশন দङ अंगके क्राइम न ता या কথা না দি अंके आ जे भिडियो खाइनाय रंगनि आं मेन्टालिटी आं जेसु जरते आं बुजिबान अंके हे भिडियो खाइका आने ओ भिडियो ताबो सोशल मीडिया फन रखा बा यूट्यूब फन रखा आबो ताब आने व्यूज फाइनाय आमो जे पिला वान्स मो फायो अंके आमते रो खाइमान बेलाय जाया तै जे ओ रिलेशनशिप तंगनि भिडियो भाइरल हानिया भिडियो रो भाइरल खाइले माने आमो बो एक्चुअली एडुकेशन नि अबाबैनो आं खाखायो चिनी सोसाइटी कोमा बरनो कोमा टपिनो तुइनो लेखा पढा खाइले सरंलायो फियाबा जे बेसिक ल फुरुंजाया स्कुल कलेज फुरुंजाया ल साबो परे जरा लयार बर कलेज मा परेबो फियाबा आं वानसगो आज बेसिक ल कमप्लिटली जतो किसो ल नि बेपारि साइमै आफानो चिकन मिकन जे ल तंमाने आबो जतनो लोको न फुरुंना नांगौ स्कुल हइते सुरखाय कलेज हइते सुरखाय नाय जत बिनि ब जे कोनो कोर्स फन खायतो ब इंजिनियर फनथ ब मेडिकल फन परि तंथ एबा के आर्ट्स फन परि तंथ आ बेसिक ल जतनो न साइमाना नांगौ आज ल साइमिने बागैनो जे ब जे कोनो बरक ल साइमा खांके आं ओ क्राइम खायगांके आं तेमथे अंगै मानो आबो बसाइमा खांके बबो खाइना बसकांके सलावान संनाय हायदिबा गांके ओ जे भिडियो खाइना एबा भिडियो भाइरल खाइना ब एक्चुअली लॉसी साइमिया इंके आमते हैनो भिडियो भाइरल खाइमाने काइसा इंडियन पेनल कोड टंगो सेक्शन 66E आबोनि कोड निनि आ ल आ क्राइम नि बागै निनि जेल अंगै मानो निनि जरिमाना अंगै मानो आमते हैतैबो आमतो आ ल आ जनिनि तमहिन सानाय जे पानिशमेंट तो तंगनो पानिशमेंट बादेबो काइसा बरंनि मोरल वैल्यू तंगना नं खरसा नं हामजमान फानंथ एबा हामजया तंगै फानंथ नं बन नष्ट खाइना सकां नं बाय आमथे अंखला आबो वानसना नांगौ ते आबो खाइनिले तामानाय जे खाइने बिनिबो बदनाम जे खाइजने बिनिबो बदनाम हेदबा गंके तै आबोनो कारै जे खाइने तो खाइका तै फाइने आरो नेक्स्ट स्टेप फाइव शेयर खाइनाय तै कमेन्ट खाइनाय नायदे अनेक बरंनो आं सोशल मीडिया रगनो कोतो काइसा मानिनो साजागि अंखा भिडियो फनंदे फोटो फनंदे साजे अंखा अमो सालिया हनैनाय काइसा कैप्शन गइने शेयर खाइका गे ब शेयर खाइका अंके ते खरसा नुगो आबो फेबो ब अ मानिनो साजागि फेबो ब शेयर खाइमाने बिसिंतिनो आ माने हाइमियानो पिरि तंजागो अंके नु काइसा मानिनो साजागि हंगे नुबिनो बागना नुमुसुंनो आबो त खिबिरजने मानिसिले अंके आबोनो पक सपायो नंकोनो मानैनो साजैया हंगंके आबोनो बुइनो ता फुनुंगि बा बुइनो ता बोलायदि आबोनो नंबुदिके आबोनो जिसुक जराते इग्नोर खाइमान आसुक जात्रिसे काहाम नंगाबो आबोनो कमेन्ट बुता खाइदे पोस्ट बुता खाइदे शेयर बुता खाइदे नंकाइसे माने साजगलिया माने आबोनो बुइनो बुता फुनुंगदे बुइनो सादे आमते रक्ता खाइदे शेयर ता खाइदे कमेन्ट ता खाइदे ने आर बाक्सा कमेन्ट खायो आबोनो को जे सामुं आमते सामुं खाइनो सापोर्ट खाइबो कमेन्ट खाइने दङ ए थिंनु खाइगा ए आबोन जाखा हाराम जाता आमतेता नंखांगे आमते हेरो बेले साइचिने सोसाइटी रबो किसा जे पब्लिक रबो किसा हमनो तिने वानसुना नांगो जा एन्ड सुदो जे भिडियो भाइरल खाइने बसिमिक आरो क्रिमिनल किन्तु जरा कमेन्ट खाइने शेयर खाइने बरो जतन क्रिमिनल खब जाबो जतो जों ताव पाइथागो थांलायसोवानो ओंके नों as an actor नों लुकुरं न जे जराय रक जे ताबु बरक ब नों हाइनो नामुसुंनाय दं न बरक न ताम मेसेज नामुसुं जे बरक ब एक्टर नामुसुंनाय दं
message khaina thangangeu taisinpura sama hai haina hai sana kalai phio je tripura tabu jorati platform create ongya ko phia ba chini je thanai chini sekangne je legendary artist ro je chabuk chini generation sekangne generation jara samung khai pheka ini samung kurung phanong tho musamung kurung phanong tho borok jodi borokni somoyo bo amde hai off platform ni bisingtei kaham income fainane borong jorabo korikho chin jorase korike borong arabo korikho phiaba borok abono continue khai thangka bokhabai musung manthro hangke sungbo abono continue khai tong hangke buskangni generation je fainai borong nobo ang motivate bo khaina musungo nung aro kono income no gya eba khe amone bisingtei nung abo ni life kaisa career sanami mane amte hinno gya phano ni bokhaw jore muskoi ko bin musung man tong khangke abono continue khaide start khaide abono bisingo tai sana musungo je musung man bai simi ongya ni bisingo amte kalakari tongnan nango joto borok no nung bukhubai sawoi eba bu tok khaipano kaisa samno runya ke bono phungui maya abo borong ni busago hunino agin simin tongna na kurung nei engke ni busago jote amthe kurung kaisa talent tongo hangke nong a talent no use khaigen ke ni abo skill obong thanai puila talent tongna nangnai a talent use khaise nong skill tongnai hangke ni talent ni bisingo tore tong kore abo sakang naigra de nong abo nong ni busago se kore hangke ni bo time waste tongnai hangke emne to chini tripura hastewa amte he kono surungjangnai ko tamhne institution ro kori khuba sung aro ate he facilities bo kori phiaba tabta technology ni jamana taisungpura sung salaiman he technology ni ko technology ko kahamo surungmano haimo surungmano ke technology no use khaino kobangma mane angbo amte kin surungui tong tabo jemon ni script writing direction ro amte ro surungma haino naro ko surungui mano kobangma youtube channel tongo aro robo naro free kono rang paisa khibia hoino internet kisa misa tamam baino naro budike acting khainani abna budike improve khainani naro surungui mano ke abna use khaidi taku belai khana hambai ni nangkuma ni jora sini lagi rima bagai belai khana hambai aw kapangni tahuktai bukuk song no belai khana hambai puilan simi paithak jora nai tonga bagai kha khlayo norok tini norok ni sajangma nograi no tu phaima bagai belai khan saja khana hne tai buskanggo bo norok ni sajangma nograi tu phaina oboni bagai na norok salbrum no trai nai tongdi sini kok khrang ni bisingti tai ang Suparna sakbai tham salbrum no norok logi tongnai hambai Kamle kamaya, didi kamle kamaya, Taliya cha bala cho,